Kadusome igitabo cy'itangiriro. Let us read the book of Genesis, Ibice byaho 30. chapter 30, Dusome duhereye ku murongo wa 25. from verse 25. Turagenda dusimbuka dusoma imirongo imwe n'imwe. We keep on reading Ariko some turaza verses, kuyiganiraho uko umwuka wera ari butushoboze. but we will talk about it the way the Holy Spirit will lead us. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read in the name of Jesus Christ. Biravuze ngo nuko Rasheli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati, nsezerera ngende nge iwacu mu gihugu cyacu. Mpa abagore banjye n'abana banjye nagutenzeho nigendere kuko nzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubaza ati, icyampa nkakugiriraho umugisha kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampaye umugisha. Ati nca ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati, uzi ko nagutenzeho kandi ko amatungo yawe yabaye nyaragira. Murongo wa 30. Nuko ayo wari ufite ntaraza yari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose, none nzabona ryari ibyo natungisha umuryango wanjye. Aramubaza ati, nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati, ntacyo uzampemba, ahubwo nunkorera iki nzongera muragirire umukumbi murinde. Murongo wa 32. Uyu munsi ndaca mu mikumbi yawe hose nkuremo intama z'ubugondo zose n'izibitobo zose n'intama z'ibikara zose n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo. Izimeze zityo zizaba ibihembo byanjye. Gukiranuka kwanjye kuzamburanira gutya, hanyuma nuza kwitegereza ibihembo byanjye biri imbere yawe, ihene yose itari ubugondo cyangwa igitobo, n'intama yose itari igikara, nizimbonekaho uzahite umpa ibihano. Labani aramusubiza ati, nkunze ko byaba bityo. Kadusome 37. 37. Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi n'utw'imiruzi n'utw'imyaromoni, adushyiraho amabara maremare asa n'imisengo agaragaza umweru wo kuri buri two. Ashyira uduti yashishuye ku biyumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri, unywere zendaga uko zarindaga uko zije kunywa. Imikumbi yarindaga imbere y'utwo duti zikabyara iz'ibihuga n'iz'ibugondo n'iz'ibitobo. Yakobo akarobanura izivutse akereranya uko izo mu mukumbi wa Labani n'iz'ibihuga n'iz'ibikara, agashyira imikumbi ye ukwayo ntayiteranye n'iya Labani. Kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze, Yakobo yazishyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitege hagati yatwo.
ariko zaba mbi ntadushyireho, bituma imbi ziba iza Labani, inziza ziba iza Yakobo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Amen. Let us read in the name of Jesus Christ. Genesis chapter 30, verse 25. After Rachel gave birth to Joseph, Jacob said to Laban, "Send me on my way so I can go back to my own homeland. Give me my wives and children, for whom I have served you, and I will be on my way. You know how much work I've done for you." But Laban said to him, "If I found a favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you." He added, "Name your wages and I will pay them." Jacob said to him, "You know how I have worked for you and how your livestock has fared under my care. The little you had before I came has increased greatly, and the Lord has blessed you wherever I have been. But now, when may I do something for my own household?" "What shall I give you?" he asked. "Don't give me anything," Jacob replied. "But if you will do this one thing for me, I will go on tending your flocks and watching over them again. Let me go through all your flocks today and remove from them every speckled and spotted sheep, every dark-colored lamb, and every spotted or speckled goat. They will be my wages, and my honesty will testify for me in future whenever you check on the wages you have paid me. Any goat in my possession that is not speckled or spotted, or any lamb that is not dark-colored, will be considered stolen." "Agreed," said Laban. "Let it be as you have said." Verse 37. Jacob, however, took fresh-cut branches from poplar, almond, and plane trees and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering troughs so that they would be directly in front of the flocks when they come to drink. When the flocks were in heat and come to drink, they matted in front of the branches, and they bore young that were streaked and speckled or spotted. Jacob set apart the young of the flocks by themselves, but made the rest face the streaked and the dark-colored animals that belonged to Laban. Thus he made separate flocks for himself and did not put them with Laban's animals. Whenever the stronger females were in heat, Jacob would place the branches in the troughs in front of the animals so they would mate near the branches. But if the animals were weak, he would not place them in there. So the weak animals went to Laban and the strong ones to Jacob. In this way, the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, and female and male servants, and camels and donkeys. Amen. 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 Mana yacu mu ijuru, Father Lord in heaven, turagushimiye uyu munsi we thank you for today kubwo imbabazi zawe n'urukundo rwawe. because of your mercy and your love. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Now we are going to hear your word. Turagusabye kugira ngo Umwuka Wera utugenderere. We need the Holy Spirit to visit us. Ntabari twebwe dusobanura mu bwenge bwacu, We don't want to be us who are going to ahubwo explain. Umwuka Wera adushorere muri iri jambo ryawe, Let your Holy Spirit follow us or help us in this word. kuko nta muntu wabasha gusobanura mu bwenge bwe cyangwa mu bitekerezo bye, Because no one can know how to explain this in his own mind. ariko imbaraga zawe ziri hejuru y'ibyo byose. But your power is above everything. Mwami Yesu,
Father Lord, ndasengera uyu muntu wese uri imbere yanjye unteze amatwi I pray for whoever who is listening and watching me, aho ari hose. wherever he is. Ndagusabye ngo umwuka wera amufashe I want your Holy Spirit to meet them kugira ngo yumve icyo uvugana nawe mu ijambo ryawe, so that he may hear what you speak to him through your word. mu izina rya Yesu Kristo, In Jesus' name, amen. amen. Haleluya. Hallelujah. Nongeye kubakira nanone kandi mu ijambo ry'Imana, I welcome you again in the word of God, kandi ndabashuhuje mwese and I greet you all, aho wowe uri uherereye aho ariho hose, wherever you are, yaba abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda whether here in Rwanda ndetse n'abari mu mahanga aho uri hose kuri iyi si. or outside Rwanda. Tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana We welcome you in this word of kuri God channel ya Bosco TV, to Bosco TV kugira ngo channel, wumve icyo Imana ivugana nawe. so that you listen to what God is saying Abo to you. twatangiranye cyangwa abo dukomejanyije kugeza kuri uyu munsi, For you who are with us till today, mwebwe mwarangije gukora subscribe muhita mubona ijambo nk'uko bikwiriye. you who have pressed subscribe and you follow the word of God, Murabizi as yuko it is, muri iki gitondo cyo kuwa kane, in this morning of Thursday kuri uyu wa kane mu gitondo saa moya, at 7 a.m., tuba tuganira ku ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. we are discussing about the power, or the word of God, which says the power of prayers which changes things. Nk'uko nabibabwiye, As I've told uyu you, niwo murongo turimo ku munsi wo kuwa kane, this is the line that we follow kandi on ntabwo Thursday, tugiye kuwuhindura. and we will never change it. Tuzakomeza muri uyu murongo wo kumenya imbaraga ziri mu masengesho, We will keep on following or going into this line of the power of prayers n'uburyo zihindura ibintu. and the way it changes things. Haleluya. Hallelujah. Imana rero ibaho umugisha mwege mukurikirana ijambo ry'Imana iteka, May the Lord bless you, you who are following the word of God. mukaduha comment tukamenya icyo Imana ivuganye namwe muri iryo jambo, ikibanejeje cyangwa icyo mwumva Imana ivuganye namwe. And you give us the comment about what is in that word of God, or what God has spoken to you. Mwarangiza mugakora n'akazi k'Imana ko gukora share, mugasharinga bagenzi banyu kugira ngo bumve icyo Imana ivugana nabo. And you share this word of God to others. Ibyo byose ndabizi yuko Imana izabibahera umugisha, I know the Lord will bless you because of that. kuko ikintu cyose dukoranye umutima w'urukundo, Because for whatever we do with love, Imana izakiduhembera. God will bless us with it. Haleluya. Hallelujah. Nkuko twagiye tuganira kuri uyu munsi wo kuwa kane, As we discussed about this day of narabwiye Thursday, ngo ni cyumweru, tuba turi mu cyumweru hagati, we are in the midst of the week. tuba turimo guhanurira ubuzima bwacu We are prophesying over our lives binyuze mu ijambo ry'Imana, through the word of God, binyuze mu gusenga, through prayers, hanyuma tugahanurira umunsi wacu, and we prophesy about our day. tugahanurira ubuzima bwacu, We prophesy about our life. tugahanurira ejo hazaza hacu We prophesy about our future dukoresheje imbaraga z'ururimi. with the power of the tongue. Haleluya. Hallelujah. Rero ndabasaba bene data, I request you, nkuko nabibabwiye kuva kera, as I told you before, ntimuzabe abanebwe muri uyu murimo w'Imana, don't be lazy in this work of kuko God. Imana iyo tuyikorera Because when we serve the Lord, cyangwa iyo dusenga or when we pray, bidusaba kutarambirwa. we must not be lazy. Si uko Imana itinda gusubiza, It is not because the God is delay in the ahubwo answering. igihe cyose isubirije So wherever he is answering kiba ari igihe prayers, gikwiriye kuma. it is the right time to go. Haleluya. Hallelujah. Twege nk'abana b'abantu Us as children of hari igihe people, twifuza ko ibyacu birangira vuba, we think that we need our things to be done cyangwa ko quickly. bitungana vuba nk'uko We tubishaka. need to be done quickly. Ariko ndashaka kukubwira ngo But I want to tell you, hari impamvu z'Imana zituma bitaba ako kanya nk'uko there is a bikeneye, reason for the Lord because of not doing it quickly. cyangwa bigahita biba ako kanya nk'uko bikeneye. Or maybe it is done Ibyo byose quickly. birashoboka iyo turi mu gusenga. This is possible for everyone when we pray. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise God. Muri mwebwe murimo kunyumva, You who are following me, harimo ababyeyi, there are some parents, harimo n'abandi bafite abo barera. and there are some people who have the people that they are taking care of. Ndakeka ko nta muntu udakunda umwana we, I know everyone loves his child, ariko ibyo umwana akeneye byose but whatever the child needs, ntabwo ari kuhita ubimuha. you cannot give him directly. Hari igihe utinda kubimuha Sometimes you delay in giving bijyanye him n'imyaka arimo, because of the age that he ukabona has. atazabasha kumanaginga icyo kintu naramuka akibonye, And you see that he will not manage that thing when he will get it. ataragira kapasite y'ubwenge bushobora gufata icyo kintu bukagishobora kukimanaginga. And maybe he doesn't the ability of managing that thing. Ukabaye ukimwihoreye, So then you are waiting. ariko igihe yagigusabye warabyumvise,
yarabyumvise. But you have heard that he needs that Igihe thing. uzabona ubwenge bwe bushobora kukibasha kukijera. When you see that his mind can manage that thing, Urakimwa kuko n'umwana wawe uramukunda. you can give it to him because you love him. Reka nkubwire inshuti y'Imana. Let me tell you, Imana iradukunda. God loves us. Yarabivuze neza. He has said so. Mu gitabo cy'ibyahishuwe. In Revelation, igitabo cya Matayo. in Matthew ibice 7. Matthew chapter Ku 7, murongo wa 7. verse 7. Yaravuze ngo nimunsabe. He said, ask, Nzabaha. I will give to you. Nimukomange. Knock, Muzakingurirwa. you will be opened. Kubera ko umuntu wese usaba Because whoever who is ahabwa. can get what he N'ushatse asks. akabona. And who is searching N'ukomanze can ku get. rugi And that agakingurirwa. one who is knocking, Hallelujah. the door will be opened. Ndashaka kukubwira ko I want to tell you, iyo dusenga when we pray, Imana irumva. God listens. Yarangiza kumva When he listens, igashaka kudusubiza. he gave us that Ariko answer. twese igenda idusubiza But he answered bitewe us n'icyo dusabye. because of what we have requested. Nanone kandi bitewe n'uburyo dusabamo. And the way we are asking him. Kuko biravuga nanone Because the ngo Bible says, murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi. you ask and you don't get because you are asking Hari igihe wrongly. dusaba ariko ntidusabe neza Imana. Sometimes we are not asking rightly. Bigatuma Imana igutegereza. And it makes God to wait for you. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise Jesus. Turimo kuganira We are discussing, nkuko nari ndangije kubivuga nyuma. as I've told you, Nari ndangije kuvuga ngo I said, muri izi mbaraga in z'amasengesho this power of tuba prayers, turimo no guhanurira ubuzima we bwacu. are even prophesying over Tuba our turimo no lives. kurema We are ibyacu. creating our things Tubirema mu kwizera. in belief. Tubishyiraho. We are putting them there. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu This is uyu why munsi tusomye ijambo ry'Imana today we've prayed the word of ku God. mugabo umwe One man witwa Yakobo. who is called Jacob, Yakoresheje ikintu cyitwa kurema he used something which is for creation. mu gusenga kwe. In his prayers, Hallelujah. hallelujah, Arangije avuga ngo ururimi rwanjye he said, my tongue, gukiranuka kwanjye my righteousness, kuzamburanira. it will be my judge. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise Jesus. Reka ngusubiriremo nanone. Let me repeat this. Bene data nshuti z'Imana, Brethren, hari ikintu Imana yaduhaye there gikomeye. is something that God gave us. Imana yaguhaye ururimi God rwawe gave you your tongue kugira ngo urukoreshe so akazi. that you use it. Hallelujah. Hallelujah. Rukoresha akazi Imana yaruguhereye. Use it the way God gave it to you. Nkuko nagiye mbibabwira nyuma, As I told you, nabwiye ngo gusenga to pray no kwizera and to have ni faith, impanga. it is twins. Hallelujah. Hallelujah. Mu gusenga rero In prayer, habamo na strategy zo there gusenga. are some strategies that we use. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Dawidi yaravuze ngo David said, nyiri umwana muto when I was young, nakoraga nk'abana I bato, was like a young ariko ubu ngubu person. maze gukura, But now I'm grown up. aho mariya gukura When I grew up, ndakora nk'abantu I bakuze. can work as a mature person. Iyo dusenga When we pray, tukiri abana bato mu when we gusenga, are young children, Imana nabwo prayers, iratwumva ikadusubiza. God hears what we are Ariko iyo saying. dukuze But when we are mature, nanone kandi and duhindura then strategy zimwe zo gusenga we change strategies kugira of ngo prayers twinjire mu masezerano so yacu, that we enter in our kugira ngo promises, twinjire mu by'Imana so that yadusezeranije. we enter in what God has Hari prepared uburyo for us. bwinshi umuntu yakoresha There bwo are many gusenga. things that you can use for prayer. Hallelujah. Hallelujah. Dusomye ijambo ry'Imana We have read this word of mu God gitabo cy'Itangiriro. in Genesis. Uyu mugabo Yakobo This man Jacob, yaragiye kuba kwa nyirarume witwa Labani. he was living at Laban's house. Hallelujah. Hallelujah. Yaraje aje muri iki gihugu, He came in this land. yarahunze He was fleeing agiye mu gihugu kitari kiwabo, because for in another country. ajya kubana na nyirarume So he went to live with the uncle Labani. Laban. Hallelujah. Amen. Biravuga ngo The Bible says agezeyo when he reached there, atangira kuragira intama n'ihene za nyirarume. he was taking care of the flocks of his uncle. Amara imyaka myinshi, He spent many years, aza kubenguka umukobwa and he loved one woman, wa Labani. the daughter of Laban. Hallelujah. Hallelujah. Witwa Rasheli. Who is called Rachel. Yabanje gukunda Leya. Rasheli. Yeah. Hanyuma And then baza mu gihe cyo gushyingirwa afata utariwe. they gave him another one. Nyuma Rasheli baza kumuha nanone akomeza kongera
kumukorera imyaka 7 yindi. So Jacob continues of working for Laban for 7 years. Kugira ngo abone umutima ushaka ari we Leya. So that he can get Rachel. Hallelujah. Hallelujah. Yesu watashimwe cyane. Praise Jesus. Igihe kiragera. So time came. Araragira imyaka myinshi. He was after those. Arabyara abana. He had children. Ababyariye muri icyo gihugu. In that land. Ariko imyaka yari ahamaze aho ngaho kwa nyirarume. The years he spent there to his uncle. Yari imyaka myinshi. It was many years. Ariko nta kintu na kimwe we yari afite. But he didn't have anything. Ariko acinjira aho hantu. When he entered that place, habaye imigisha myinshi. The blessings came in. Laban aragenda aratunga. Laban was wealthy. Aratunganirwa. He had many flocks. Kubera ko wari warahinjiye. Because the one who yari yaravuzweho n'Imana. He was spoken by God. Yari umunyamugisha. He was a blessed person. Hallelujah. Hallelujah. Ariko umugisha we. But his blessing. Ntago wari waramubyariye umusaruro. It was not giving him ahubwo umusaruro. The benefit wari warabaye uw'abandi. Was for others. Reka nkubwire mwene data uneza amatwi. Let me tell you, brethren. Igihe cyose every time winjiye muri ako kazi urimo. You are in that work. Cyangwa muri iyo kampani urimo. In that company. Imana yafunguye imiryango muri iyo kampani. God opened the doors for that kuva ukihagera. When you came there, ibintu byagenze neza. Things have changed. Ariko wowe but for you, urakomeza kwizengurukaho gusa. Still the same. Abandi barakira. Others are prospering. Abakorera barakira. The bosses are prospering. Kampani urimo irakira. The company is prospering. Ushyiramo imbaraga zawe zose. You put all your efforts. Kandi niko bimeze. And it is like that. Niko Imana ibishaka. This is the way God bagatera imbere kuko uri umunyamugisha. So that they be prosperous. Ariko wowe ugasigara uri ahantu hamwe utagiyuge. You remain the same. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise Jesus. Iyo bimeze gutya rero. When it is like that, biravuga ngo the Bible says ukwiye gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe. You must take a decision of your life. Ukava ku misozi y'abandi. From the mountains of others. Ukinjira ku musozi wawe. And you go to your mountain. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka kubabwira bene data. I want to tell you. Buri muntu wese unyumva hano ha. Everyone following nta muntu n'umwe. No one. udafite umusozi Imana yamuteguriye mwiza. Doesn't have a great mountain. Ariko abantu benshi. But every people. Dutinya kujya ku misozi yacu. We are afraid of going to our mountains. Tukajya ku misozi we go to others kubera ko haba hatworoheye. Because it is easy. Reka nkubwire. Let me tell you. Ni gute impamvu haba horoshye ni gute? Why is it easy? Ntago uvunika. You don't struggle. Ntago uvunika. You don't struggle. Ntago ugorwa. You don't struggle. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise God. Bose aba yarateguye ibintu bye kera. The boss has prepared his own. Wowe ukaza ugatangira kubijera no kubikomeza kubizamura. Ntago ufite idea yawe. Ntago ufite igitekerezo cyawe cyo kugira ibyo ukora byawe. Ahubwo urashaka kugenda mu bitekerezo by'abandi kugira ngo wubake iby'abandi. Ubuzima bwawe bukadindirira mu by'abandi. And you yourself, you come to manage the ideas of your boss. You don't want to start yours and manage it. You are just following others. Hallelujah. Hallelujah. Yesu watashimwe cyane. Praise Jesus. Biravuga ngo the Bible says Yakobo akiba kwa Laban. When Jacob was at Laban's home, akikorera Laban. When he was working for Laban, igihe cyose yagezeyo. Every time he was there, ngo Laban yaratunze. Laban was prosperous. Ubutunzi bwe biriyongera. His prosperity increased. It was so much. Ariko Yakobo, but Jacob, wakoraga iyo mirimo, who was working, wabaye umugisha muri iyo matungo, was a blessing in that nta kintu na kimwe yari afite mu rugo. He remained the same. Hallelujah. Hallelujah. Igihe kiragera. So time came. Yesu wacu nashimwe cyane. Praise God. Yakobo yitekerezaho. Jacob thought about himself. Areba igihe yinjiye muri urwo rugo. He remembered the death he came areba ukuntu yasanze hameze. He remembered the way it was. Areba amatungo yahasanze. He remembered the flocks he found there. Areba uko bimaze kugera kuri iki gihe none imigisi imaze kuhagera. He saw and realized the blessing which are there. Yibuka icyo Imana yamuvuzeho. He remember what God has said about him. Abona ubuzima bwe arimo. And he see the life that he has. Abona burababaje cyane. And that life was very afata icyemezo cy'ubuzima bwe. So he took a decision. Hallelujah. Hallelujah. Yafashe icyemezo gikomeye. He took a great decision. Reka nkubwire mwene data. Let me tell you, kugira ngo ugere ku masezerano yawe. For you to reach your promises. Kugira ngo ugere mu mugambi w'Imana yagusezeranije. For you to reach where God has promised. Nuko ugomba gufata ibyemezo bikomeye ku buzima bwawe. You must take a great decision in your life. Bya bindi bishyira abantu muri confusion. Those which can confuse others. Bya bindi bituma abantu batekereza. Those which can make people to think. Bya bindi bituma abantu bakwibazaho. Those which can make people bya bindi abantu batuma bakwita umusazi. Those things which can make you ibyemezo bikomeye.
the great kugira ngo ujye decision ku musozi wawe. for you to reach your Impamvu abantu batinya ku misozi yaboni. the reason why people are afraid of their Hallelujah. mountains. Ku Amen. misozi yanyu For your hari mountains, ibihanda bikomeye. there are some giants there. Ntago hicaye ubusa. It is not empty. Hari abandi bahicaye. There are some people who are there. Rero wowe So for you, uratinya kurwana. you are afraid of fighting. Ufite ubwoba. You are very Niyo mpamvu afraid. wicara ku misozi y'abantu. This is why you are on other Ugakomeza mountains ukayihesha umugisha. and you are blessing Ari ku them. musozi wawe nawe wicaye w'abana. But your blessing is occupied by Iryo other Imana people. yagennye kuri wowe What God has prepared for you, yicayemo abandi. it is seated by Hallelujah. other people. Yesu wacu asimwe cyane. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yosuwa Joshua, yigeze kubwira Kalebu, niba ari Kalebu wabwiye Yosuwa sinibuka aho ngaho ariko na bombi. Joshua said to Caleb, Hallelujah. Arambwira ngo mbese uribuka icyo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Barnea. it is Caleb, and he said, do you remember what God has said to us when we were at Kadesh Barnea? Hallelujah. 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 Amen. Imana yabwiye Kalebu yabwiye aramubwira ngo uribuka. So Caleb said, do you remember that? Uribuka icyo Imana yatuvuzeho Do you remember what God said turi Kadeshi when we were at Kadesh, Barnea. at Barnea? Imana yatubwiye ngo iyi musozi yose ndayibahaye. God said, this mountain is yours. Imana yaratubwiye ngo aha ndahabahaye. God said, this is your place. None imisozi yacu Now our mountains yicaye ibihanda. are occupied by the giants. Hallelujah. Hallelujah. Yicaye ibihanda bikomeye. They are occupied by the Hicayeho giants. igihanda cyitwa Kiriyata Aruba. There is someone who is Creator Aruba. Icyo cyitwara imigisha yacu So yose. he's taking all our blessings. None twe twibereye ahanga. As we are just sitting Turashaje. here, we are very Ibyo old. Imana yatuvuzeho And what God has birimo said, kuribwa n'abandi. it is eaten by others. Yashakaga kumwibutsa. He wanted to remind Amubwira us ngo tuzamuke tujye ku misozi that yacu. let us go to our mountains. Reka nkubwire mwene Let me data. tell you, Nubwo hari ibihanda. even if they are Nubwo giants, byicaye ku musozi even wawe. if they are seated on your Ariko niba mountain, ushaka gutera imbere. but when you want Niba to ushaka kugera ku prosper, byiza. when you want to prosper, Bihangare. you must face them. Byinjiremo. You must go there. Wikomeza kwihisha mu mababa y'abandi ba. Don't hide in the wings of other people. Hallelujah. Hallelujah. Injira mu mugambi w'Imana Enter in the plan of the ku Lord buzima bwawe. in your life. Hallelujah. Hallelujah. Yakobo Jacob, abona ubuzima arimo. he saw the life that he was in. Abona ntabwo bushimishije. It was not a pleasing one. Abona nta munezero uhari. No joy. Abara imyaka maze akora. He counted all the years he has Abona spent amatungo working. yose yuzuye aho ngaho. He see all the flocks there. Abona nta yiwe n'imwe irimo. He see that no flock for Afata him. icyemezo gikomeye. So he took a decision. Ahamagara Labani. He called Laban. Baricara. They sat. Baraganira. They discussed. Aramubwira ngo And he told him, warakoze thank you ko wanshingiye abana b'abakobwa for babiri. giving me your girls. Kandi ndabyaye. And I have children Mbyariye hano muri iki gihugu. in your country. Ariko igihe kirageze kugira ngo But ngende. my time has come to go. Kugira ngo nsubire iwacu. So that I go back home. Hallelujah. Hallelujah. Kugira ngo nsubire iwacu. So that I go back home. Ngende. And I go Njyana abagore banjye. with my wife, Njyane n'abana with banjye. my children. Hallelujah. Hallelujah. Kugira ngo So that mbone icyo nzatungisha umuryango wanjye. I will feed or I will take care of my family. Wibuke neza igihe nazaga aha. Remember when I came here, Nasanze nta kintu gihari ari gikeya. I found that you have little things. Ariko maze kuhagera. But when I reached Wabonye here, umugisha. you have been blessed. Uratunga. You have many things. Uratunganirwa. You have many Ariko things. njyewe simfite icyo But ntungisha for me, umuryango I wanjye. don't have for feeding my family. Rero ndashaka kugenda. So I want to go. Hallelujah. Amen. Umva nkubwire wowe uneze Let me amatwi tell yose. you, you who is watching, Ibyemezo byawe your decision, nibyo bizatuma uva muri ako kazi ke. those will make you to expand. Ariko igihe cyose But every ufite time ubwoba you bw'ubuzima are afraid of life, uzakomeza you will kwizengurukaho. keep on surrounding yourself. Uzakomeza kuba muri ubwo You buzima. will keep on that life. Kandi umusozi wawe And your mountain Imana yaguteguriyeho umugisha. that God prepared for you, Uhari it is there. ugomba kuwicaraho byanga You byakora. must sit on that Abraham mountain. ava mu Egiputa. Abraham Ava mu gihugu cy'iwabo. From his country. Hallelujah. Amen. Asiga Setera Imana imubwiye ngo genda ujye mu gihugu uzakwereka. When he left his father Terah and goes somewhere where God was going to show him. Hari ahantu yageze abamba amahema. So he reaches somewhere and put some tents. Na se wabo Tera. With the Na se wabo Loti. With Loti. Hallelujah. Hallelujah. Bageze aho babambye amahema. When they reached there, bahamara igihe kirekire. they spent many years. Bumva harabanyuze kuko hari heza. It was like a comfortable place. Hallelujah. Amen.
ariko kuko Imana But because of God, atari aho ngaho yari yamubwiye kujya, he didn't plan for him to atariho stay hari there. imigisha yiwe. He didn't want him to remain there. Imana God, ayayaya ndashaka unyumve mwene I data, want you to listen. ataraho When God saw it is not Imana there, iteza akaduruvayo. God brought some confusion. Abantu bamwe Some people, barimo kwicuza, they are lamenting themselves. bafite ibibazo mu kazi bakora They have problems in their job kandi bayobeye ikibitera, and they don't know what to do. akavuyo kari mu kazi kawe, So the confusion is in your ntabwo job. ufite amahoro. You don't have peace. Ariko igihe cy'Imana But cyarageze, the time has come guhaguruka aho ngaho ujye ku musozi wawe, for you to go on your mountain, wanze kubyumva. but you don't listen. Niyo mpamvu akavuyo karimo gutera aho This hawe, is why there is confusion there. niyo mpamvu byagucanze, This is why things are tough, kubera ko wanze guhaguruka. because you are not standing Aburahamu up. amaze kubona akavuyo gahari, When Abraham saw that confusion, amaze kubona intonganya za se when Loti atongana n'abashumba batongana n'Aburahamu, when he saw the servant of Lot and the servant of Abraham quarreling, icyo gihe Aburahamu afata icyemezo, Abraham took a decision. ava ku misozi itari iye, So he came out from that aragenda ajya mountain. ku musozi Uwiteka yari yamubwiye w'i Kanani. He went to Canaan. Reka mbabwire, Let me tell you, Kanani Canaan, niho Imana yari yamubwiye, this is where God ariko biri prepared. uko ivuga. But the Bible Kanani says hari ahantu ho mu misozi miremire, Canaan was a mountainous imisozi city. y'amabuye. The stone. Haleluya. Amen. Wibuka ajya gutandukana na Loti, So remember when he was separating with biravuga ngo Loti Lot, yabonye Isodomu n'i Gomora, Lot saw Sodom and ngo Gomorrah. hari ahantu hanetereye, It was a nice place, harambitse, a good place, heza, a very igihugu nice one, cy'ubucuruzi, where there is business, igihugu cy'iterambere. where there is Arayitegereza uko hameze, He saw it aravuga ngo ngewe ndajya hariya hanetereye. and he said, I'm going there where it is nice. Haleluya. Hallelujah. Umva nkubwire inshuti Let me z'Imana, tell you, abantu brother, benshi many impamvu people, batajya ku misozi yabo the reason why they are not on their mountains, ni imwe gusa, it is one. barashaka ahantu hanetereye, They need a nice place. barashaka ibyo abandi bamaze kuzuza, They need the things that others have n'abandi built, bagende babyicaremo. so that they go and they sit in them. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ushobora gusanga umukozi w'Imana, Maybe a man of God, pasiteri wahamagawe, a pastor, I called pastor, ariko udashobora kumubwira ngo ajye gutangira itorero ngo abyemere. but you can't tell him to go and start a church. Arashaka kureba ibyo abandi bateguye cyane, He wants to see where others has already bimeze prepared, neza, where it is nice, bifite buri kimwe cyose, where it has ubundi everything. aze ahangane kugira ngo abone uko yicara aho abandi bicaye, kandi atari ku musozi wiwe. Arashaka kurwanira ibyo abandi bagezeho gusa. And he will come and fight so that he can get that place while it is built by others. Haleluya. Amen. Aburahamu Abraham, ntabwo yitaye kuri ibyo, he was not taking ahubwo care of yitaye that. ku ijambo ry'Imana, He took care of the word of yitaye God. ku isezerano Imana He took yamusezeranije, care of the promises from yibutse God. ijambo Imana He yamubwiye, remembered what God said. imubwira ngo zaguha He umugisha, said, I will bless you. zaguhindura umugisha, I will make you to be a nzakugira blessing. ubwoko bukomeye, I will make you to be great. abazakwifuriza umugisha nzabaha umugisha, The people will bless you. I ya will ya ya bless them. uzaba umugisha. You will become a blessing. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise God. Arangije ahita Yes. yemera kujya mu misozi y'i Kanani Yeah. itariho ikintu na kimwe, Accepted to go to Canaan where there was nothing. imisozi y'amabuye, The stone mountains. imisozi The mountains ihanamye. which are very high. Haleluya. Hallelujah. Imisozi miremire, The great or the longest Bibiliya avuga ngo mountains. arayizamuka. So he went on them. Akigera kuri uwo musozi hejuru, When he reached there, Imana ifungura amaso ya Aburahamu, God opened the eyes of Abraham yongera kwerekwa. and he gave Mu him yandi other magambo yasaga nk'aho visions. imubwira ati watinye ubusa kwinjira mu gihe cyawe. So it's like God was telling him, you were afraid of Ako nothing. kanya Imana yashyizeho amaso ya Aburahamu iravuga ngo reba So God told him, aho look amaso yawe azagarukira hose, where your eyes will left off. ndaguhaye nahawe. This is the thing that Rarama I'm urebe mu giving. kirere, Look at the sky. abana bawe bazangana na ziriya nyenyeri Your ubona. children will be like those Reba stars. hariya mu kibaya ku nyanja, Look in the valley. abana bawe there. bazahinduka nk'umusenyi wo ku nyanja. People will be like the Imana sands. ivugana nawe ibikomeye God speak to him kubera ko yari great amaze things kujya ku musozi wiwe. because he was on his Umva nshuti mountain. yanjye mubwire, Listen to me. utarajya ku musozi wawe, Before you go to your mountain, utaricara aho Imana ishaka, before you sit on your uzizengurukaho, mountain, you will keep on ntabwo rotating. uzumva ijwi You ry'Imana, will not hear the ntabwo voice of uzabona God. imigisha y'Imana, You will not get the blessing of uzakomeza God. wiyenyegeza mu migisha You y'abantu, will keep on going in the blessing of others. uzakomeza gushaka ahantu horohereye ho kuba, You will search of where it is good to live, ariko bizakugora. but it will be not easy for Yakobo you.
Jacob, arangije afata icyemezo he took a decision. atumira se wabo aramubwira ati ndagiye. He called the uncle and said, I'm going. Agenda amaze imyaka myinshi So for longer years, ari hariya, he was spending there. ariko agenda atabonye igisubizo. But he went without an answer. Yari agiye kugenda adafite ikintu na kimwe. He was about to go, but without nothing. Arangije Labani And then Laban amaze kubona yuko umugisha wose yawukuraga kuri Yakobo, when he saw that all the blessings came from Jacob, aramubwira ati mbwira ikintu cyose ushaka, he said, tell me whatever you need. ndakiguhemba ariko ntuva I ahangaha, will give it to you, but don't kuko kuva go. wagira ahangaha abaye umugisha. Because when you came, you become a blessing Hallelujah. to me. Hallelujah. Reka nkubwire inshuti yanjye, Let me tell you, hari ahantu brothers and tujya sisters, there are some place we go, tugahinduka umugisha wa hano. and we become a blessing there. Hallelujah. Iyo Hallelujah. wabaye umugisha, When you nta become a muntu n'umwe blessing, wifuza kuva iruhande rwe. no one wants you to go away. Iyo watuye mu gipangu ukodesha When you are sitting there ukaba umugisha, and you become a ba nyiri igipangu blessing, ntibifuza kugenda, the people there, they bahora don't want you bakwinginga to kugira ngo go. ugume aho ngaho, They need you to remain there. ariko ni wowe ugomba gufata icyemezo But you have to take a ukareka decision kwicara mu cyari kipamba, not to be in that net which is full of nyamara atari icyawe. conformity. It is not Emera yours. ujye mu cyari cy'amahwa, Accept to go in ogera the ujye mu thorns. cyari cy'amahwa, Accept to be in the kiguhande, thorns. And it will make aho you uri to ku feel musozi that wawe. this is not your Bizavaho mountain. ugihindura icyari kipamba, It will make your mountain to be ucyitare munezerewe. a comfortable one. Haleluya. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise God. Labani rero Laban yanga ko Yakobo agenda, refused arambwira ngo that urashaka ko Jacob ngukorera go. iki? He said, what can I do Ahangaha for you? rero So here, Yakobo yagombaga gutegeka icyo ashaka cyose Jacob was about or was able to command whatever he needs kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. so that his life may change. Ikintu cyagaragazaga ko Yakobo yari maze kuzinuka aho ngaho, So what made Jacob is that he was Bibiliya not avuga ngo comfortable yafashe there. abagore be He took his wives n'abana n'ibyo yari afite, and the children arabanza arabohereza, and he make them to go. atangira kongera gukorana amasezerano na se wabo, ariko na nyirarume, ariko abana be n'umugore we yamaze kubohereza imbere ahazabasanga, kuko yiteguye ko agiye kongera kuhaba igihe gito kugira ngo hakure ubutunzi agenda ajye ku musozi we. He sent them because he knew that he's going to stay there for a short time and go to his own mountain. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise God. Yakobo Jacob abwira Labani, tells Laban, nabwira ngo niba ushaka ko nkomeza kuba ahangaha, he said, if you want me to remain hari here, amasezerano tugomba we gusezerana. must make some agreements. Icyo dusezerana What we agreed with, nuko it is ihene zose that all the goats z'ibitobo which are spotted n'intama zose and all the lambs z'ibibamba which are spotted, izo zizaba izanyu, all of them will be mine. izisigaye zose And the remain, nawe zizaba izawe. they will be yours. Haleluya. Hallelujah. Intama z'imikara So the dark nazo zizaba izanyu. lamb will be mine. Yakobo Labani akimara kumva ayo magambo, So when Laban hears that, yashize mu nyurabwenge ziwe. he put in his mind, Natwe twigeze gutunga, twabaye mu matungo, twabaye tuzi ko inka zimera cyangwa uko intama zimera for us who know how the cows are or the lambs cyangwa uko ihene zimera, or the goats, ni gake cyane it is rare ubona ihene z'ibitobo, you can see the spotted goat. ni gake cyane It is rare ubona intama z'imikara. that you see the dark colored lamb. Ariko But Labani akimara kumva ayo magambo, when Laban heard this, yaravuze ati ibi biroroshye, he said, this is easy. ntabwo azabigeraho, He will not get it. ibyinshi bizaba ibyanyu. Many things will be mine. Aravuga ngo bibe uko wabigambiriye And he cyangwa uko said, ubishaka. let it be the way you need it. Yakobo rero So Jacob, tugiye kwinjira muri cya kintu cyo gusenga, we are entering in that thing of dusengera prayer, mu kwizera, praying with faith, duhanura, prophesying, duhanurira ubuzima bwacu, prophesying over our turema lives, ibitariho tubigira ibiriho, creating our things, dufata ibintu tubigira ibintu bikomeye things to be ku greater buzima bwacu. in our lives. Yakobo arangije When Jacob ngo aragenda ashaka ibiti, came, he took some branches, ibiti aragenda arabishishura, the fresh cut abikora branches amabara, from poplar. agenda abikora amabara. He made white strips. Bibiliya iravuga ngo The Bible says yajya ashora when he was going to watering ya mikumbi cyangwa intama, the flocks, akagenda akadahirira ikibumbiro kikuzura, so he brought water yarangiza agafata twa duti akadushyira
ku kibumbiro. And he was putting those branches where the water was. Yarangiza agasenga. And he prayed. Akavuga ngo data. He said, Father, izi ntama zose, these lambs, n'izi hene zose, with all those gods, niziza kunywa kuri aya mazi, when they come to drink nizigera water, kuri iri riba, when they come on this zirinde water, they must have to be conceiving. Hallelujah. Hallelujah. Nizimara kurinda, When they will be ready to conceive, nizijya kubyara, when they will have babies, zizabyare inyana cyangwa ihene cyangwa intama zisa. they will have the babies which are like them. N'utu duti nashize hano, With this, yari yadukoza amabara ajyanye na bya bindi yari yarabwiye Labani yuko ibyo ari byo azafata. which are similar with these branches. Hallelujah. Hallelujah. Umva gusenga k'umunyabwenge. This is the prayers of Asengera mu wise kwizera. person. He was Akoresha praying ururimi through rwe. the belief and using his Afata tongue. ibiti, He took the branches. arabyaturaho, He speaks some avuga ko words. ihene nizirindira aho ngaho He said when the goats come here zikahimira, and they are zizajye ready to zibyara ihene zisa n'ibyo biti yashushanyije. they will have babies which are similar to those branches. Umva isengesho ryo Colors. kwizera. This is the prayer of Umva isengesho belief. ry'ubuhanuzi. The prayer of Umva isengesho prophecy. ryo kwatura The prayer of ukoresheje ururimi speaking rwawe. with your tongue. Arangije And then Yesu wacu ashimwe cyane. praise Jesus. Ihene zaza, So when the goats came, biravuga ngo yajyaga abona uduhene tubi tuje, he was seeing the bad goats coming twagera ku mazi tugiye kunywa, to drink water. agakuraho twa duti He was twiwe, taking away those branches. zikarindira aho ngaho zikabyara, izo zibyaye zikaba mbi zikabizara abana. So they were conceiving and have bad babies. Yabona ihene nziza zije, So when the good goats came, agashyiraho bya biti he byiwe, was putting those branches ihene zikarindira aho zikabyara imisheru. and they were ready of giving birth. Kwa And kundi giving birth. yabyatuye, So the way he has kwa proclaimed, kundi yabivuze, the way he kwa kundi spoke, yabihanuye, the way he prophesied, kwa kundi the yabisengeyemo, way he prayed for, kwa kundi yabyizeye, the way he believed in, bikagenda bikajyana no kwizera It kwe was- no guhanura kwe no kurema kwe. being the same of what he has said and what he has created. Haleluya. Hallelujah. Reka nkubwire mwene data, Let me tell you, hindura isengesho ryawe, change your prayer. sengera mu kwizera, Pray in the faith. rema, Create. hanura, Prophesy. hanurira ibyo bintu ushaka ko biba, Prophesy your things that biraba you nk'uko ubitegetse, It will be the biraba same. nk'uko ubishaka. It will be the way you Nuramuka want it. wizeye, When you believe ugahanura, and you prophesy ukarema, and you create, Imana irahindukira God will change ibikore nk'uko and wabitekereje. do it the way you thought. Senga, Pray. uve ku misozi y'abana, Come out from Ujya others' ku musozi mountain. wawe. Go to your mountain uhanurire, and prophesy ugire ngo and tell wa magufwa yumye we, you dread bones, wa musozi we, you mountain utariho ikintu, who don't have something. ndaguhangaye ndaje, I'm coming to ni you. wowe wanjye. You are mine. Mvuye mu cyari I'm cy'ipamba coming cy'abantu, from that net which is nje hano nubwo comfortable. ari mu mahwa, I come here ariko even if it is ndahahanurira in ngo the hahinduke icyari thorn. cy'ipamba. I prophesy so that it will become Mu izina rya Yesu comfortable Kristo. place. Amen. Haleluya. In Jesus' Imana name. izareba kwizera kwawe, God will see your faith irebe ubuhanuzi uhanuriye uwo musozi, and He will see the prophecy irebe aho hantu hanuriye prophesied ugiye. and He will see where you are going. Imana ibane nawe. God will be with you. Bibiliya avuga ngo The Bible says Labani Laban, igihe kigeze, when time came, Yakobo Jacob atunga intama nyinshi had many flocks, n'ihene nyinshi. many goats and lambs, Arangije ahamagara se wabo and he called the nyirarume, uncle. aramubwira ati He said, dore uko bimeze, this is the way it is. ibyo twasezeranye ni ibi, We have agreed on igihe this. kirageze ngo nanjye ngende nsanga umuryango Time wanjye. came for me to go with my family. Rero fata ibyawe nanjye ndafata ibyawe. Take your things and I take Kandi mine. isezerano ryari isezerano, And the agreement was ntabwo yagombaga that kurihindura. he was not able Aramwihorera, to change biravuga ngo it. Yakobo aragenda ari umutunzi, So Jacob went when he was very prosperous. ajya ku musozi we ajyanye buri kimwe cyose, He got to his mountain with everything kubera because akanwa k'ubuhanuzi, of the mouth of kubera prophesying, amasengesho y'ubuhanuzi, because of the kubera prayers, amasengesho yo kwizera. because of the belief. Inshuti yanjye mwene data, My brother, my umaze sister, igihe kinini uba ku misozi y'abandi, you spent many years on the uragenda others' wiyenyegeza mountain. winjira aho abandi bamaze gutunganya, You are going in others' things. aho urumva udashaka kuhava, harakuryoheye, And you haranetereye, don't want hameze to neza, go. urumva udashaka kuhava. You don't want to leave that place. Ariko ako gashahara ka buri munsi ka buri kwezi But that salary of every karakumugaza, month,
It is making hari you to umusozi feel wawe bad. There is your uriho ibikubye mountain, ibyo ngibyo urimo kenshi. which has Imuka multiplied ujye ku things. musozi wawe Imana yakugeneye. Shift from you and go to your Mu mountain. izina rya Yesu In Kristo. Jesus Christ. Imana ibaho umugisha. May the Lord Kandi bless you. Imana ibiteho. May the Lord Imana take care of ibazirikane muri you. byose. May the Lord remember you. Birakwiriye yuko wahindura amasengesho You muri iki must gihe. change your prayers. Ugasenga nk'uko bikwiriye. And you pray the way Ugasenga it mu is. buhanuzi. You pray in Ugasenga mu kwizera. in the prophecy and in the believing. Ugakoresha ururimi rwawe. And use your Ukatura. tongue and say Ugahanurira something. ubuzima bwawe. Prophesy Ugahanurira over uwo your musozi life. wawe. Prophesy Ugahanurira over amagufwa mountains. yumye yawe. Prophesy Ibyo over bintu byawe the dry bitagenda bones. Your things which are not ukabihanurira moving, prophesy over them. bigahinduka bizima And they become kubw'izina rya Yesu Kristo. where they become Imana iba of the umugisha. God. May the Lord Nuramuka bless you. wumviye ubuhanuzi, When you hear nuramuka this wumviye prophecy, ijambo, when you hear warangiza this ukarishyira mu word, bikorwa, and you put ugatangira into gusenga action, uhinduye amateka and yawe, you start praying, ugasangira gusenga uhinduye ibitekerezo byawe, you pray Imana and iratangira change your gukorana thoughts. nawe, God will kuko Imana work with ntikorana you. n'abanyabwoba. Because God work with people who are not fear. Imana ishaka ko abantu bahinduka God wants bakajya people ku to misozi be yabo changed and uko go to imeze their kose. mountain the way Aburahamu it is. yagiye i Kanani Abraham went ajya mu to misozi Canaan. gusa. It was Loti only yigera mountainous. muri Sodomu na Gomora And hanetereye. Lot go to Ariko Sodom Imana and iha Gomorrah. Aburahamu umugisha But God imuhera muri iyo blessed misozi. Abraham in those mountains. Haraba heza cyane, It will become arahinga a good reza, place. inka ze zirera All the zimera flocks neza, were good. na kiriya kibaya cy'i Sodomu n'i Gomora cyose Even Sodom gitangira and kubibamo Gomorrah ibibazo, kuko nubwo cyari kinetereye Imana ntabwo yari ikishimiye. was not Ariko a kubera good ko place, Aburahamu yagiye ahakwiriye, but Imana because itangira kumuha Abraham imigisha. went to a good place, Imana yo mu God ijuru iguhe blessed umugisha, them. May the Lord bless kandi you. Imana ikwiteho. May the Lord take Imana care of ikwimure you. kuri uwo musozi May wawe. the Lord shift Imana you from ikujyane that ku musozi mountain wawe. and take you to Hanurire your ubuzima mountain. bwawe. Prophesy Imana over niwe your haye life. ubuzima bwe mu biganza byawe. God give you Ibyemezo your life, uzafata the decision that you ku take buzima bwawe, in your life. Imana izabishyigikira. God will Ariko nukomeza make kugendera mu them to be bwoba, firm. But when we be ugashaka fearful gukomeza kwiyenyegeza mu by'abandi, and you wumva want to be in waranyuzwe, others' blessings, wumva waranyuzwe, and you Imana still izakure you feel ukomeze comfortable, wizengurukeho, God abandi will bakomeze make you bahabwe to be umugisha, there. nawe ukomeze usubira inyuma. And for you we go Ariko out. ndakugira inama ngo uhaguruke none, I want utangire you to usenge, be, uhanure ubuzima to bwawe. start and Amateka yawe pray arahinduka. and prophesy over your izina rya life. Yesu. Your life will change. Mana yo kwizerwa, Father Lord, ndasengera uyu muntu nteze amatwi I pray kandi for undeba, whoever following ngo me. imbaraga zawe n'urukundo Let rwawe your kuri power and your love mu be izina upon rya him. Yesu Kristo In rifite the name imbaraga. of Jesus Reka Christ, umwuka wawe abe kuri we, let your Holy ko Spirit imbaraga be to zawe zibe them. kuri we, Let your reka power be to umuhagurutse them. Make them aha to hantu ari, stand firm. ave muri ubu buzima, And let them ajye mu shift buzima from wamugeneye. one life to go to Mu izina another rya Yesu one. Kristo, In the name of ururimi Jesus rwe wamuhaye Christ, the tongue ure you gave kurukoresha him, neza, let him ahanure, use it well, and ahanurire let him ubuzima bwe prophesy mu in izina his rya Yesu life. Kristo. In the name Ndasenga of Jesus kugira ngo Christ, imbaraga zawe I pray zigote that your abana bawe, power kandi will ndabasabira cover umugisha. your people. Mwakire umugisha And I w'Imana, bless them. mwakire amahoro y'Imana, Receive the blessing mwakire of imbaraga God, z'Imana, receive the power of mwakire God, guhindurwa receive the peace of God, ku buzima mu receive izina to rya be Yesu changed Kristo. in your lives. Amen. Amen. Imana ibamugisha. May God bless you. Murakoze cyane kumva ijambo ry'Imana, Thank you for hearing this word kandi of God. mukomeze kwishimira ibihe byiza Imana ibaha And be in a good mood because of the Lord. mu izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus Amen. Christ. Amen. Amen.